Wara Misa Dereva Deremo Abe batho ba sa ganela ka ra matrix ma dikoloto yeah I think taba dikoloto ke yona le re palisha batho ba ntshotso ka ra the matrix yeah well it's a fact mara when is something say lo ngore monno la ba reng Steve Harvey sala se bolela are whether o ka ra system o ba o ka ra system o tlo no ba le dikoloto na inacho mara kwale no I think what se na stra go se emphasize go gore o ruji ka ra system o ro emetse go fetsa dikoloto o ka tsogile wa tswa ka re dikoloto for batho ba nke part ya bophelo right so o ka one o tswe ka ra system o thomo go dira lotseleng gore tlo go thusa gore o kgone o tswa ka ra dikoloto tseo because many people be better go ke ha fa enough money ya gore mafelo ba tswele ka mara dikoloto tseo I get so at least they did a business or something on the side it is an extra income then o khona ba le right ya go khona ba le enough money ya go khona go tswa ka ra system bara ga se ke nya go lebella re system e kwa morago nyana e berekile bang ka ro ka re le basadi ba rena ba le ka ra system like agree before go itla ba mala ba re no phela ga botswara right go sene mathata re le magoji wa botse monna re move from agriculture era to yana dilo tse ba bitsa industrial era bothata bo thomile ana mo re mo visise ke ga botsona introduction ya magoa mo maphelong a rena kona at change the system and chelete le di mereko le di mine le all of these things yeah because ka go bolela nnete gore be re no phela le tlhago mo lefase re sene le mmereko le since magoa a fitla ba introduce jona di financial system tja bona le di bankwara wa gusha ga o se le taba go be tšhelete banking a ke ikwishisha ga botse la go kry-a batho motho a gatle ke gana tšhelete ntši ka bankeng I don't believe in that no na I think gore tšhelete e sentse re be godimo ga dilo man godimo ga stoko godimo ga lente like the asset like how to mo tšhelete di dira something ye le gore go tla ba le di ROI wa kwishisha dilo tše di serious okay so right because ar lakang a ke re ntwe ke a se a rena system eke a se ra tšore kwisha gore re be re rekishe jwang gore e re thushe gore re se kry-a ba magoba a tšhelete e berekele rena kana mogobolelang and wena o na le gore tšhelete ke scam like yes tšhelete le gale ke scam ka 97 96 ke be ke reka borotho ka 180 cent kwa spasa gane jale 2 rantela e sa kgone go reka borotho gane a fa e sa lana 2 rantela ya malo impotso re ile ka e visa no bana tšheletela ya malomo why le hono e palela ko go reka tšebe e kgone go di reka malomo ba e kusha value ya tšhelete la ile ka ba pala ka megopolo rena somehow tšhelete ha ine value ba re lo ya wara tšhelete ha ine value that is why ba no phela ba re inflation the inflation no go no ba no phela ba no dira go di ture gore ba bang ba ska tla ba sa gona go di reka so that ba be poor ba bang ba be rich se se go le no ba sona se wow because this paper no be serious this paper thing I get over by introduces because of the gold standard na go la galo bo ro ne gold ba re ka ro ka tsama mo ne gold ro reka ka gold ka re ya roba a re go dirile pampiri ya go bontsha batho ba bang gore ne wena ne gold o ska hlosa tsaba ka gold no tsamaisha pampishane a o futle go ba bontshe ge ba kgono wa bagela tšeo di bolelang ba ka tle ba tšea gold yeki jwale since ba tlogela taba tšeo tša gore o swantse o be le gold gore print tšhelete ba no printa tšhelete out of nothing ba e sanele something se e leng gore se fa e no ba bohlare e no ba pampiri ba bang ba e tšere ba kgone go te printela yona ba e dira ka mokgwa ba ratago nna lo ene re no be re tshwenya ko gore a re kgone go te printela yona mara le ko gore a e sane e velu ntwe that is why o ka no e tšea pampishane ya gago ba ya ka Namibia ba tlogo ba ya ba makala go jwale ke entwe a e reke yer o tlogo se re hard cash o sho gore o swere le botha ba ra o amisa a e reke ka anyway wa rengwe ke se kwishe gore why di currency ja rena di fapana wa
Why di-currency di fapana mo lefatsheng? Ba manyako ba godimo ga ba bangwe, go ne boloi mo. Yes, ene ke tšhelete tša mang di leng godimo ke tšhelete tša mang di leng fase. Ja batho ba bantsho di fase di tšhelete mo nageng ya rena ja bo Europe le bo America tšhelete tša ntse go di godimo. Ke mang a decide-ileng gore go tlo ba so? Exactly. Ke scam. Go na le Ba re scammer. So ba manage maphelo a rena. yo Ke o mang bana ba? maburu bago batho ba tshwanya A re ke tlogele hlompalela. Tata! E ra re shela gabotse.